Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni jogo mapinge nyaka ler kendo kete laini gin gik mage magidwa timo ne oganda jo Kenya wira ni tijgi en mana goyo koko. Kolose kinde mano chako limbe mare ayange gwenge ma Masawa, Ruto medo ni kochopo yiero maduong' mar higa 2027 oganda jo Kenya biro luto mbulu kendo riembo josiasa ma tijgi pok onenore. Limbe duto biro dhi nyime kuom ndalo 5 kaka wuono limo counties mag Laikipia kod Nyeri kama yange chenro mopogore mag dongruok. The president can account for what he has been doing for the last 2 years, and the evidence is there for everyone to see. Na isitoshe, kwa sababu sasa mambo yale makubwa yamekuwa dhabiti, hata kama hatujafika ile kiwango tunataka. Because we want our shilling to be stronger. We want inflation to come down even more. We want even the price of fuel to even come down more. Lakini kwa sasa, we are not in a bad shape. Nimeketi chini na viongozi wenu wote. Bwana Wachira hapa, Mheshimiwa Keonjori pande ile, Mama Sara pande ile, tumekubaliana ya kwamba tunawapatia milioni 720 ya kuunganisha stima kwa watu 4,000 wapya hapa Laikipia. Na nimeambia pia huyu waziri wangu, Bwana Opiyo Wandayi yuko hapa, waziri wa mambo ya stima. Nimemwambia pia waongeze shilingi milioni 400 katika program hiyo ingine. Tuongeze watu kutoka 4,000 mpaka watu 9,000 ambao watapatiwa